Imaynaya kasaygichik munasqa kuyamasi. Watejmanta uhkusi noqapaj chayay qankunakama Diospaj qillqasqanwan. Kunandia devoción matutinanchik niwanchik, chaypaj kasanchik nispa. Cuentay munaygichik imaynatawuq bombero, payqa salvay munarqa uhnina lawraymanta runasta warmista. Hinapitaq chayarqa hospitalkama porque pay kasi wañurqa. Tukuypis chaypi tapurqanku, imaraykuqan chayta ruwarqayki nispa. Chaypaj kasanchik nispa kutichirqa kay joven. Ari munasqa kuyamasi, apóstol Pablopis nirqa kikinta, chaypaj invitayki kuska kicharinata, kay libro de Hechos capítulo 21 versículo 13 nin kay hinata. Pablo tahri niwarqayku, imaraykutaq chay hinatapuni waqaspa sonqoyta wawayachiykichikri? Noqaqa wakispa kani, mana watachikunallaypaqchu, astawan Jerusalempi wañuchisqa kanaypaq, Señor Jesuspaq sutinrayku nispa. Apóstol Pablo niyta munasarqa tukuy creyentekunata, kawsayninta qonanta Señorpaq evangeliumrayku. Jerusalempi payta hap'iytawan preso apayuy munarqanku. Tukuy hermanos nirqanku correy ayqay kaymanta hap'isonqanku presota nispa. Apóstol Pablotaq nirqa kay qillqasqata. Noqa mana nimayman risaqchu, porque noqa Señorpaq wawan kani nispa. Kunan tiempo imata noqanchik nisanchik Señor ninchikta, kaypi kasani, chaypaq kasanchik noqa nispa nisanchikchu. Munasqa kuyamasi, Diospaq yanapayninwan noqanchik kunandia, yanapana runamasinchikta, chantapis evangeliumta apana tiyan kunan tiempo runasman. Kaypi kasani, chaypaq noqayku kasayku nispa, chay palabrasta munan Señor ninchik ninata kunan tiempopi. Mana sapanchik atillasunchu, noqanchik necesitanchik Dios ninchikmanta. Sapa dia oraspa, Diospaq qillqasqanta ñawirispa noqanchik, kallpata noqanchik urqusun cuerponchikmanta kayta ruwanapaq. Mana sapanchikchu kasanchik, Señor ninchik noqanchikwan kasan. Diospaq bendición ninwan llank'anachik kunan dia. Bendiciones.